Moj život, moja sudba, moj dom. Kako bilo vo Skopje pred 100 godini. Vo dalečната 1924 godina skopskite hoteli već je počnale da se pridržuvaat kon pravilnikot, so koji se regulirale uslovite, standardite i načinot na smestuvanje na stranci vo hotelskiot esnaf na gradot Skopje. Hotelite vo Skopje po Prvata svjetska vojna po 1919. godina spored svojot izgled i svojata funkcija bile daleko od vistinskih hoteli, no spored udobnosta, a i higijenata, bile mnogo podobri od togašnjite karavan saraji. Hoteli te imale najmnogu po 10 sobi, so po nekoliko skromno namesteni čisti kreveti, a na dolni otkat obično imalo kafejani, koji bile narekuvani birariji ili lokantri. Gostite bile poslužuvani so hrana i so pijavoci. Najplodna godina za razvojot na hotelijerstvo to vo Skopje bila 1924-1925 godina, koga vo gradot bile otvoreni dva golemi moderno uredeni hoteli su po 30 sobi. So golemi od nalet na trgovci i na turisti vo Skopje. Združeni je to na meandžijsko-kafeanski terabotnici, ušte v 1923 godina pobaralo da se vovede red vo rabotata, so što bi se zadovoljile osnovni te higijenski uslovi. Se baralo hotelite da bidat klasificirani i da se vovedat odredeni propisi vo rabotata. V 1923 bil iznesen pravilnik za rabota i odsednuvanje na stranci vo hotelskite hoteli. Za prestoj v hotelite bile odredeni i propišani taksi, spored kvalitetot na uslugite. Podskapite hoteli za koji se plaćala taksa najvisoka od duri 3 denari bile hotelite Srpski kralj, Moskva, Car Dušan, Bel Orel, Grand Hotel, Sloboda i Balkan. Hoteli vo Skopje za koji se naplatuvala taksa od 2 dinari bile hotelite Bečar, Kragujevac, Pansion, Karaso, London, Paris, Kruna, Rusija, Bregalnica, Jelen, Orijent, Carigrad, Šarplanina i Sarajevo. A so najmala taksa od po 1 dinar bile hotelite Beograd, Central, Kavadar, Solun, Amerika, Ljuboten, Bela Kafana, Telegraf, Misir, Hercegovina, Barzivos, Stanica, Zagreb, Bitolj i drugi hoteli. Vo novi odel na Skopje, vo togašnata najreprezentativna ulica na gradu, Kralj Petar, koja bila povrzana so železničkata stanica, bile smesteni najuglednite hoteli. Na početok od na ulicata bil izgraden hotel od Bristol, Grand Hotel, Evropa, Jelen, Kragujevac, Paris, Rusija i Srpska kraljica. Glavni gosti vo skopskite hoteli bile trgovskite patnici. Soopštata kriza koja vladejeva togaš vo sveto, ti patnicite vo Skopje se namaluvale ili pak se smestuvale vo poeftini prenokišta ili gostilnici. Postojao i pravilnik za rabota na ugostiteljskite objekti i hoteli i sezonsko izdavanje na sobi pod najem. Site hotelijeri bile dožni vo rok od 12 časa da gi prijavat svojite gosti vo policijskata stanica. Osven za primanje na gosti, skopskite hoteli predstavuvale i sobirališta na skopskite trgovci, činovnici, intelektualci, koji se razonoduvale vo letnite bavči na hotelite. Site hoteli imale angažirano orkestri, koji na ulicata Kralj Petar i davale vesela atmosfera. Vakvi od izgled na ulicata koja stanalo Skopsko korzo, go nadopolnuvale i decata koji gi prečekuvale gostite od železničkata stanica i im nudele prenokište i pomoć pri nosenjeto na bagažu. Ovije deca bile oblečeni vo orijentalna obleka, so crveni fesovi na glavite ili beli kapi, bosi i se turkale okolo patnicite so zdavajki vreba. Do
Moj život, moja sudba, moj dom.